Ya awak ke kubur kan awak memang nak mati. Ke wang kini kan sia je nyo. Ke kubur siri kapi neraka ke je. Dia awak ke kubur ko mengenai duit ke mati. Awak kata ko lo kan? Yo. Kadang-kadang ke kubur kan tu lunak jatinya. Ada yang kemari kolo gua. Tapi lolo masuknya den kata kaiku gua ni. Kok besok bakal. Mai balik lan rolai. Ya nantunya. Oh anak den ketik. Rumah lun sudah. Aduh kai, ada nu menentu dia aja. Tunggulah kado tahun lain nak do citonya terus. Oh malaikat bini dia mudo baru nak muai dah. Ndak nanya lagi kini teka tui jam 10 ba. Tunggu lu baban nu lepe lah. Kan ionya nyetek tu. Ni mentu. Assalamualaikum ya lal kubur. Ya kata. Yo. Ya awak ke kubur kan awak memang nak mati. Ke wang kini kan sia je nyo. Ke kubur siri kapi neraka ke je. Dia awak ke kubur ko mengenai duit ke mati. Awak kata ko lo kan? Yo. Kadang-kadang ke kubur kan tu lunak jatinya. Ada yang kemari kolo gua. Tapi lolo masuknya den kata kaiku gua ni. Kok besok bakal. Mai balik lan rolai. Ya nantunya. Oh anak den ketik. Rumah lun sudah. Aduh cito. Oh malaikat, ada nu menentu dia aja. Tunggulah kado tahun lain nak do citonya terus. Oh malaikat bini dia mudo baru nak muai dah. Ndak nanya lagi kini teka tui jam 10 ba. Tunggu lu baban nu lepe lah. Kan ionya nyetek tu. Ni mentu lo. Yo, kan yo mentu. Ya lah. Oh anak ketek-ketek awak punya bini mudo nantui. Menantu lu lah, anak lu lepe lah. Nah, doanya deh. Kami hitam lepe apa ni saya nak? Kasih sedang tertentuan sayang terlampau tunan lahat tunggulah kedua tahun lain nak muai deh. Dia sudah bilang cukup, Angela sudah bilang kita bantu. Yo pelah ini. Di suara sana be kongku jangan kalau wajib. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oh, biar. Yo. Kalau hari Sabtu pertama baru biar bisa lihat ke sana itu. Satu pertama biku aja lihat engkau asalan di Pusaro gini ko. Biku ate paling kuliah. Jadi. Ayo. Ayo ko. Ayo. Yo. Bisa mendoa di Saro. Nyo satu hari buat lapaso. Jelah dalam pasur Nyo kan cara Ramadan gini. Yo, Ramadan. Tidak jadwal lu. Iya, jadwal. Ceramah Ramadan tu ceramah. Ko maet namanya. Iya. Yo. Ko kakaknya. Kuat dia. Kau kemenakannya. Tu kanakannya. Aduh lai. Lapa bersih kubur orang baik. Hari kau pasok kubur orang baik bersih.
Coba lah ndak dijarai kuburan kayak go. Kalau umpui tumbuh kayu gadang kabau di poin orang jauhi bagai. Ha. Mancalo. Pusaro orang kayak tabarasian. Kau ngarang ado ni nuni nak. Sudah mati orang kayak ini kubur ni. Anda ado baca calia 80 tahun. Tumbuh batang kayu orang Tang kayu ni nak aneh deh kabau di poin yang nak. Ya. Itulah gunanya waktu pergi ke kuburan nyalang puasa sudah lebaran kan. Awang kini kecen aku kepiye sih dia. Dulu lahir perinya dulu. Itulah. Dulu ya wak. Iya. Ya, dulu lahir baru dulu. Atau lah. Lahir lagi kedangnya. Pasti lah nyawa ketua. Kah ada lawak dia ni. Ada wak. Dia usan awak kajo awak. Otaknya dah ngah kajo ada luan. Ada awak. Tang kurang. Orang pe kali masuk lo mah. Ketia. Radi dah dong. Wah. Main sangke mangajo surau. Iko molo ada. Dalam mall ada nyo. Ko banian bana pagi tadi mah. Atau. Kalau tiba orang Semandoa. Membuat si ayam yang lah tu. Kamu ni tu ah. Ayo. Saya maripi. Lima ni dah Malano. Joga mantan. Joga kana. Oh, mengawas gitu yang kaju. Kau min tua kau. Kau ini mama wak gua. Kau min mama wak kau. Kau mamaknya. Mamaknya. Amin tua sesak min tua. Alhamdulillah. Tu min tua tu sekali setahun kubur suami. Di Silau. Besok beko kan nah. Cepet nak gini kau beko dapat kecil lombo liat. Kenapa beko kecil lombo liat? Yang tua mau tua. Sudah salamnya beko kecil liat. Ang kimam tu kecil. Alamahana awak bersama 9 maet pada kakak. 8 lagi. Ya, 8. Makasih mah tu kalau masih dia cepet lapuk. Masih anu tekak aku dulu mang dia mah. Ya masih ubah. Yo, Stainless mana wian? Nak ke jam mereka mam peralon buat. Paralon. Mani kan. Ikut nak boleh dia curang ya tongku ya. Pagama. Apa ha? Lah, iu dia nak do larangan do. Sajang kadang benar lah tak dua lugang. Awak kasih kolok ke bang? Ya. Kalau biar lompek ke kerang, kau tu tak dua lugang linya. Banyaknya. Bisa kada kubur ayah awak, bunda awak, mau suami awak. Inilah kaum Panyalai menziarahi kuburan ibu dan bapa, sanak famili andai dan tolan menjelang Ramadan masuk. Mereka membersihkan kuburan-kuburan ibunya, ayahandanya, adik kakaknya. Minimal menjelang Ramadan selepas lebaran Idul Fitri, mereka ini bersama-sama dengan anak cucunya membersihkan kuburan kedua orang tuanya, suaminya. Assalamualaikum, Kanda. Ini acara apa nih, Kanda? Pandai loh. Ini adalah orang-orang kaum Panyalai membersihkan kuburan ibunya, ayandanya, kakaknya, adiknya. Menjelang Ramadan masuk, mereka ini pergi berziarah sekaligus membersihkan kuburan yang bersangkutan dengan mereka sendiri. Ajaran. Tahu lebih nak kau mau tidak? Tidak salah cia. Soalnya pagi tadi itu boh.
Pagi tu deh. Ya. Lancik bos. Kuning. Teh. Inilah ete-ete awak, uni-uni awak yang menziarahi kuburan keluarganya. Yaitunya di Pasar Benteng. Inilah para kaum penyalai yang menziarahi kuburan keluarganya menjelang Ramadan masuk. Sekaligus membersihkan. Yo nih. Kuburan nenek. Nenek. Aku ibu ambo kok Aku ibu etek tau. Yo tuh, kok kakak ambo Hanifah. Aku kakak. Kok ibu ak. Kau ibu ak. Kalau umpuk kau nyo sedok ya. Yo kami kok nenek pada kakak. Tapi adik dia ibu dah. Dekat dia. Yo ibu Cilin dia ibu ak. Sudah keluar orang Semando. Oh Semando. Ican. Oh iya, dia tak lupa dia itu. Enggak. Mama. Bagalon kemudian juga ada marasian. Kan sedang memerasian tuh. Ini orang penyalai merasian kuburan kaumnya sekali setahun. Marasian enggak ada. Betul lah tadi ya. Yo, tadi alhamdulillah sekarang. Kamera. Ulah orang penyalai yang membersihkan kuburan keluarganya menjelang Lebaran masuk. Hebatnya orang penyalai. Yalah, selesai ini tanya. Iya. Tapi lah tadi apa? Oh, Mas. Yo, kalau la kadang kumpi. Oi. Mai wang siap. Ah, tu yo tu pintu. Tek.
Hai etet. Ku mak ku binduk kah? Yo, kau dah buat lah. Ku wei dah. Apa bai? Apa? Be. Ada. Oi, Allah lupa mak bai. Yo, lah bai sini ni bai. Yo. Kuala tinggi benar rumput ya. Ama. Mau mencari nak masuk boleh. Ano hilang? Ano na hilang? Yup. Yup. Sama ya. Yalah, balai. Apa lagi ndak di jalan setahun di Madinah. Itulah wala kadang-kadang rumput igero. Itulah gunanya wak sekali setahun. 2 kali setahun kita ke menziarahi kubur ibu dan bapak. Assalamualaikum. Siapa gak ya? Siapa gak awak lu nado? Dah 2 lai. Sambit. Ini adalah kaum suku Penyalai. Mando Apusaro menjelang puasa masuk. Inilah para orang Penyalai ke mamak kita. Pada sama nama. Iya, tak buat ngelap boleh kita kena uang tak kita aja. Itulah. Kalau tingginya rumput ya. Misalkan runduk sekali sanu harus diberasihin nak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaihi min jami'il Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabb. Syahid al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi la ilaha la namutu wa yanwasu insyaallah ta'ala min aminin bi rahmatillahi wa karamih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram wa sallim ala kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alha lahum lana fida minan nar wa nuran wa rahmatan fil qubur wa syafin ila yaumil qiyamah wa zilan fi sidatil haril mahsyar wa udatan ala siratim mustaqim wa mutawassilan ilal jannati na'imin muqin wa fil jannati bu'yati ya rabbal alamin. Allahumma akhirna lahum lana ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim manzilahu waj'al jannata maswahu. Allahumma fil lahu warhamha wa'afiha wa'fu wa akrim manzilahu waj'al jannata maswahu. Allahumma fil hayna wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabina wa zakarina wal unsana. Allahumma anzil ala maitati fi qabriha nuran wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa rahatan ila yaumil qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi zumrati an la ilaha illallah. Allahumma ayyina ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa misna ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa surna yaumal qiyamati bi kalimati la ilaha illallah wa adkhilnal jannata ya Allah bi kalimati la ilaha illallah wa adkhilnal jannata ya Allah ma'as syuhada'i wassalihin wassalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar wa qina azabal jahannam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna bis-sholihin, Allahumma alhiqna bis-sholihin, Allahumma alhiqna bis-syuhada wa bil ulama wa bil anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Min ya Allah subhanahu wa ta'ala min jannati ma yasifuna salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa li sayyidina wa sayyidina sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kalau tak potong aja. Halo An. Ada kalau jadi menyuruh mereka orang apa aja pada pemai. Tapi pemai. Apa dia ni? Mari taruh ini macam mana? Assalamualaikum. 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 Nanggo. Nanggo. Tuh. Tekan orang lagi. Kuah aja, Pak. Mau kalau ini dulu. Nak do, kalau nak do bayangan aku mana buat terus. Ya, kalau mari gua pisau soalnya. Oke, deh. Ini. Sehat nih. Alhamdulillah sehat ku. Lama coba hari.
Bos. Ano mo to? Ano? Ang kulor ko to lah ya. Yo. Kadang-kadang serka bos. Nang grup piti bos tadi dah. Allah. Allah. Jangan. Yuk dah. Mari. Kalau lamon dia bukan cuma ni apa. Dia nampak senang ni ya. Belum banyak nak guna. Kuniwa kok. Dewi juga angkat yang ni kemana siapa dia tadi. Betul loh. So itu. Masuk itu. Inilah kaum penyalai menjelang Ramadan masuk, mereka menziarahi kuburan keluarganya sekaligus membersihkan dan mendoa di kuburan kaum penyalai di Pasar Benteng. Ini semuanya adalah orang-orang penyalai, mama, ponakan, adik, kakak, ipar dan bisan, mengadakan doa bersama di makam atau kuburan keluarganya. Alhamdulillah setiap tahun mereka ini tidak pernah melupakan, yaitunya berdoa ke kuburan keluarganya menjelang Ramadan masuk. Macam tu. Macam ni. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi La illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Buka lah. Mana? Kurang macam luar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sulai. Endo ada dalam tu nak baik. Ya baik. Endo ada dalam Diabadikan di YouTube. Ya boleh kita malah Rantau. Rantau boleh rantau tu terajak lah pulang tu di ibunya. Di tempat lain ada dia dan tu deh. Makan cak. Di mana ni? Murah. Apa le mak? Oh boleh. Kayu mai ala. Kalau ni dua. Kalau kita makan. Kalau makan itu sampai dia malah pecah kan. Itulah. Inilah ke lagi hadiatan seperti orang itu. Ada ni dekat hari normal tinggi kan. Tapi kita kena bayi-bayi belum ramal ke waktu ramanya. Kan taruh buku kita lalu tadi lagi mau sekarang datang ke itu kamu. Tapi anak-anak di bawah ini walau tiga orang lain sama itu mau enggak? Sama-sama.
Bang Cece, jualan dulu ya. Ndeh, mandi. Kalau cocok tuh semua ada mana deh gitu. Kalau main. Ya. Hei. Apa dia ni terempau ama? Wah, kadang-kadang suuk dek. Kalau kadang suuk kan kalau ada tinggal jauh. Berdua manku. Oi, baru. Ayo, muam. Juga di tempat ni. Lah. Lah. So YouTube. Cari Starlet Channel. Starlet Channel. Starlet Channel. Ayo. Nampak. Iko suah siap Jumaat nampak. Kadang-kadang semua orang ah. Wang penyelai kadang-kadang suahnya. Ini rajin kerja. Yo rajin kerja ke sawah mengaju. Yonya kalau banyak makan kue kerja kan. Berapa nak do nan manjo do. Ya. Dinanya bau tahu. Ampanya lagi tagih-tagih. Tagih. Imam nampak dah nak wak mah. Iya nya. Kurang kaceh tu nampak dah wak sama betul mak imam mah. Dia kawan tu imam di sini nang. Ai. Orang gua apa kawan juga sebenarnya. Oh, sorry. Gió là cô ấy nè. Ngu nè. Dua kartu mengalir dia di bawah ini. Nah, boleh. Yo sama-sama dah. Mau lewatin ini ke Peso. Ayo sama kita mau makan nak? Siap nih.